Nedelja je prošla u tren oka. Malo milosti od ministra, dovoljno protesta, malo manje lososa za Svetog Nikolu, puno iznenađenja na društveno-političkoj sceni, ali oprezno je prava reč, sa budžetima i u opštini za sledeće godine i u kući da se protera težak mesec. Sva sreća pa nam nije u tradiciji da stavljamo poklone ispod jelke. Komparativ vam je u ovoj sezoni poklonio ljubav, a vi njemu pažnju. I tako smo stvorili jedan intimni svemir u kome su i vanzemaljci dobrodošli. Investirali smo preko 80 miliona evra samo u Kumanovu i Kumanovskom regionu u realizaciji krupnih kapitalnih projekata za puteve, železnice, kanalizaciju i vodovode, rekao je ministar za transport i veze Goran Sugareski. On je zajedno sa direktorom javnog preduzeća za državne puteve Zoranom Kitanovim i gradonačelnikom Maksimom Dimitrijevskim izvršio uvid u infrastrukturne projekte u resoru transport u širem Kumanovskom regionu. Poseta je bila neposredno pre vladine sednice koja se održala u našem gradu. Од делот на патната инфраструктура некаде 30 на милиони, овде се реализирани голем број на патни правци, ки информира директорот за тоа. U delu putne infrastrukture negde oko 30 miliona. Ovde je realizovan veliki broj putnih pravaca. Direktor će vas informisati o tome. Dopunskih 15 miliona evra će biti investirani, deo njih preko IPA sredstava za put Kumanovo-Stracin. Želim takođe potencirati da na železničkoj liniji Kumanovo-Beljakovce najveći broj problema smo rešili i očekujemo da sledeće godine deonica bude u celosti završena, ali sa njom i drugi deo linije Beljakovce-Kriva Palanka. I tamo imamo ozbiljna nepovratna sredstva oko 68 miliona evra. Najveće očekivanje imamo u delu sa zajedničkim projektom za železnicu sa Republikom Srbijom, isto sa nepovratnim sredstvima, pa očekujemo da u najbržem mogućem roku ta stanica bude spremna. Severoistočniот planski region, kade što opština Kumanovo je lider, je jedan od Severoistočni planski region, čiji je lider Kumanovo, jedan je od najslabije razvijenih u državi, tako da ćemo danas iskoristiti priliku da sa vladom popričamo o otvorenim pitanjima u delu šta znače perspektive za region, kao i oko toga zašto se dozvolilo da opštine imaju tako slabu finansijsku osnovu. Verujem da će ovaj pozitivni trend produžiti i sledeće godine. Od direktora i od ministra i od članova vlade smo dobili uverenja, a mi možemo samo potvrditi da se zajedničkim radom može stići do cilja. Ministar zdravlja Venko Filipče posetio je opštu bolnicu i zajedno sa direktorkom Snežanom Zaharijevom izvršio uvid na donirane aparate iz ministarstva. Na ovom susretu Filipče je informisao i o nabavljanju ostalih neophodnih aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Тековната работа уврска со гасификацијата на болницата, проектирањето е целосно завршено, сега заедно. Тековne aktivnosti na polju gasifikacije u bolnici kompletno su završene. Sa opštinom i bolnicom samo privršavamo neke tehničke detalje oko dozvole, a nakon toga može početi izvedba. Nabavljaju se i mamografi za 6 centara u državi. Nadam se da ćemo do nove godine i to srediti, jer su nam se pojavili i ovde tehnički problemi. Evo, verujem da neće biti duže od 30 dana i da će postupak za dobijanje mamografa biti završen pozitivno za Kumanovsku bolnicu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodosnabdevanja Trajan Dimkovski posetio je AD Vodostopanstvo Kumanovsko-Lipkovsko polje. Direktor ovog društva Oliver Ilijevski potencirao je podršku koju ova kumanovska podružnica u kontinuitetu dobija od vlade. Ono što se planira, odnosno ono što je sledno so AD Vodostopanstvo, znajeme дека сега во моменту. Ono što se planira, odnosno što je sledeće u ovom preduzeću je, s obzirom da još funkcionišu po centralizovanom principu, da dobiju veću slobodu i sami menadžiraju sa sredstvima koje dobijaju. Samim tim će i održavanje biti lakše. Stoga smo mi kao ministarstvo pre jedno 4 meseca dostavili liste do svih podružnica i već smo od nekih od njih dobili povratne odgovore za sve što im je potrebno kada su u pitanju rezervni delovi.
uslovi, građevinski materijali i slično, kako bi ih mi mogli putem javnog nabavljanja nabaviti i distribuirati. Sve je u cilju efikasnijeg iskorištavanja vode i bolje usluge za poljoprivrednike. Ние сме благодарни за тоа што од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство имаме. Mi smo zadovoljni što u kontinuitetu dobijamo podršku iz ministarstva. Svedoci smo jedne od najsušnijih godina i uspeli smo da celokupni dotur vode isporučimo za javno preduzeće Vodovod bez prepreka, a i navodnjavanje je bilo tekovno i zadovoljni smo što nije bilo niti jednog prigovora na uslove koje mi nudimo. A ministar Dimkovski je bio i na terenu, posetivši našu renomiranu mlekaru Bučan Kozjak, koja je uključena u sve programe ministarstva i sa čijim je poslovanjem ministar zadovoljan. Знаеме дека преку ИПАРД програмата основните услови за користење, а сето тоа е поврзано и со пазарот. Znamo da preko IPARD programa osnovni uslovi korišćenja koji su povezani sa tržištem su uslovi za investiciju u novu tehnologiju, koja će mlekaru Bučan Kozjak napraviti konkurentnijom. Korisnici su i nacionalnog programa direktno ulazi i u proizvodnji mleka, što je za pozdrav. Mrežu koju imaju sa individualnim poljoprivrednicima proširuju i ojačavaju. Bučan Kozjak во иднина гледаме уште позајакната компанија со тоа што ќе plasira novi proizvodi. Bučan Kozjak vidimo kao još jaču kompaniju u budućnosti, sa plasmanom novih proizvoda na tržištu, proširenje tržišta i na tržištu, u državi i izvan njenih granica. Kao što je i ministar spomenuo, mi kao kompanija koristimo mere koje nam obezbeđuje država, a sve u cilju poboljšanja primarne proizvodnje i pomoći farmerima u njihovom razvoju, ali i da povećamo otkup mleka kako bi mogli proizvoditi još bolje proizvode od postojećih. Oko 100 Kumanovaca tražilo je restriktivnu vožnju automobilima, besplatni javni prevoz, vaučere za bicikle, pešačke zone na protestu za čist vazduh koji se održao prošle nedelje. Dugoročni zahtevi su prenamenjena sredstva u visini od 5% u budžetu za mere protiv zagađenja, intenzivna gasifikacija, masovno pošumljivanje u okolini grada. Kumanovo во последните месеци е... Kumanovo u zadnjih nekoliko meseci je najzagađeniji grad u svetu sa 10 puta većom koncentracijom PM čestica od dozvoljenih. Birali smo političare koji su nudili rešenja za čist vazduh, a sada tražimo konkretna i brza rešenja od njih. Birali smo život, a ne bavnu smrt. Na što je naš gradonačelnik odgovorio da je aerozagađenje generalni problem na kome opština radi. Dimitrijevski kaže da razume zabrinutost građana i da su svaka inicijativa i predlog za rešenje ovog problema dobrodošli. Deo mera koji spominje građanska inicijativa Makedonija se guši, već su realizovani, ali je sve što dolazi kao inicijativa i predlog dobrodošlo, ponovio je gradonačelnik. U protestu je bilo prisutno politike, odnosno prisustvo opozicije predvođene VMRO DPMNE. Bilo kako bilo, svi zajedno trebamo učestvovati u rešavanju problema u našoj opštini. Svako se od nas treba zapitati koliko doprinosi tome, koliko je kod nas probuđena svest za čistu životnu sredinu, stoji u pismenoj reakciji gradonačelnika opštine Kumanovo Maksima Dimitrijevskog. To 71. sednica vlade održana je u Kumanovu u Zanatskom domu. Sednica je treća po redu od ukupno 10 koje će biti održane izvan Skoplja. Osim predsjednika vlade RSM Zorana Zajevog i ministre, na vladinoj sednici su prisustvovali i gradonačelnici opština u severoistočnom planskom regionu. Оваа трета од низата седници што ги започнавме и што во наредниот период еднаш месечно. Ova treća u nizu sednica koje smo započeli i koje će u sljedećem periodu jednomesečnom biti održavane u 10 različitih regiona u državi, danas je u našem Kumanovu. Započeli smo u Bitolju, bili smo u Tetovu i evo nas sada ovde. Želimo da nam gradonačelnici ovih opština najneposrednije daju informacije u interesu njihovih građana i da na bazi tih informacija i njihovih potreba utvrdimo buduće politike i odluke o projektima koje se mogu realizovati uz pomoć centralne vlasti.
Ovo je bio povod da dok je trajala vladina sednica, opštinski komitet VMRO-a protestuje ispred Zanatskog doma. Protest je bio poruka nezadovoljstva u odnosu na najavu da će na sednici biti razgledani projekti u interesu građana Kumanova. Сакавме на еден начин кој што заслужува ова влада да обезбедиме еден соодветен пречек. Како Hteli smo prema zaslugama ove vlade obezbediti im dostojni doček. Kako se uopšte usuđuju doći ovde nakon 2,5 godine, u kojima šta su se uradili Kumanovu i Republici Makedoniji, a i nakon 30 godina koliko su participirali u vlasti, napravili su od našeg grada najzagađenije mesto u Evropi. Suočavamo se svakodnevno sa urbanom mafijom, a to su i reči gradonačelnika. Živimo u saobraćajnom haosu koji je danas naknadno povećan zbog dolaska ministara. Poruka je jasna, šaljamo naš revolt koji potiče još od nepoštovanja prema makedonskom narodu na referendumu zbog promene ustavnog imena Republike Makedonije, kao i zbog fijaska od obećanja da će uvesti Makedoniju u Evropskoj uniji. Nama su potrebne temeljite promene koje će nova garnitura VMRO-a dovesti sa sobom nakon 12. aprila. I ministarka za trud i socijalu Mila Carovska ostvarila je produktivni sastanak sa korisnicima socijalne penzije iz Kumanovskog regiona. Za pomалку од 6 месеци 4000 Za manje od 6 meseci 4140 lica su ostvarili ovo pravo, od kojih 218 u Kumanovu, što je značajna brojka i stvarno mi je drago što kao vlada investiramo u one osobe koje su se duže vreme borile na berzi rada, pa su bili prijavljivani i odjavljivani, ali nikada nisu ostvarili pravo na penziju. Od sada će oni moći iskoristiti ovo pravo putem Centra za socijalni rad, koje pravo je dostojanstveniji način starenja. Ние сме како јавно станува меѓуврски центар. Mi smo Centar za socijalni rad koji obuhvaća 3 opštine, Kumanovo, Starona Goričane i Lipkovo. 6.000 denara je iznos za socijalnu penziju i 1.000 denara dodatak za energense u grejnoj sezoni od oktobra do marta. Dodatak je u ukupnoj vrednosti od 7.000 denara. A ministar za obrazovanje i nauku Arbera Ademi u društvu gradonačelnika opštine Lipkovo Erkana Arifija napravio je uvid u izgradnji sportske sale u osnovnoj školi Anton Zakoča Jupi u selu Otlja. Ministar je istaknuo da je ovo jedan od prvih projekta koje je ministarstvo realizovalo na teritoriji ove opštine. Naglasio je da je započela i izgradnja novog sportskog objekta u selu Matejče. Председателот или градоначалникот на општина Липково, господинот Еркан Арифи, да бидеме денеска. Gradonačelnik opštine Lipkovo, gospodin Erkan Arifi, nas je pozvao da budemo u Otlji i posjetimo opštinsku osnovnu školu gde izbliza možemo napraviti uvid u izgradnji nove sportske sale. Ovo je jedan od prvih projekata koje kao ministarstvo realizujemo u opštini Lipkovo, a započeli smo i novi sportski objekat u selu Matejče. I sa ovim investicijama mi hoćemo poboljšati školsku infrastrukturu i zdravlje dece. Uzimajući u obzir nove reforme koje su već uklopljene u zakonske odredbe, predviđeni su tandem nastavnici po predmetu fizičkog obrazovanja i sporta od 1. do 5. razreda i ponavljam da je sve u cilju zdravlja naše dece. Četrdesetogodišnja Kumanovka sa inicijalima MF lišena je slobode na graničnom prelazu Tabanovce 17. ovog meseca u 7 sati. Radila je kao advokat, a bila je već na takozvanoj stop listi, te je predata policijskim službenicima iz SVR Kumanovo. Ne zna se koliko je dela počinila i je li delovala u stilu Bonnie i Clyde, jer je postala sumnjiva u trenutku kada je službenicima iz banke pokušala predstaviti neku ženu koja je sličila oštećenoj osobi. U pitanju je pokušaj pronevere za zaostale penzije iz fonda u visini od oko 10.000 evra. Usvajanjem zakona za stečajne radnike, vlada pokazuje da je na njihovoj strani. Nakon ovih izmena, 1000 novih stečajnih radnika je dodato listi i njima se rešava status tako što će do penzionisanja dobijati mesečni novčani iznos. Portparol opštinske organizacije SDSM hvali vladu na temu položaj stečajnih radnika.
До сега со овој закон Do sad je ovim zakonom obeštećeno 11.000 stečajnih radnika na državnom nivou, od kojih 1.200 iz Kumanova. Oni dobijaju mesečno oko 8.200 denara do penzionisanja. Sa novim izmenama ukupni broj stečajnih radnika biće 12.000. Putem ove mere ispravljamo dugogodišnju nepravdu koja je izvršena prema ovim građanima koji su bez svoje krivice ostali bez posla i mesečnih primanja. Zalaganja SDSM u okviru rešavanja decenijskih problema i obezbeđivanja fer i pravednog društva se realizuju. Lokalna akciona grupa Aber 2015 je izabrana kao jedna od organizacija koja će dobiti subvenciju po drugom pozivu ambasade Republike Francuske za partnerstvo sa makedonskim civilnim društvom. Projekt se odnosi na poboljšanju vizibilnosti lokaliteta Kokino i njegovo prilagođavanje potrebama turista. Iz udruženja kažu da je za Kokino veoma malo napravljeno u ovom pogledu, kao i da su dosadašnje ulaganja bez održivosti. Danas je Kokino u nezavidnom položaju zbog uništene putne signalizacije koja otežava dolazak turista, kao i ugašenog web sajta za ovaj lokalitet. Oštećene su i uništene informativne table, tako da Kokino ne može ponuditi organizovano kretanje posetitelja i njihovu animaciju bez angažovanja lokalnog vodiča. Uviđajući ove nedostatke, Lag Aber 2015 zajedno sa Kumanovskim muzejom kao jednim od osnivača ovog udruženja pripremili su Francuskoj ambasadi predlog projektu u kom su navedeni spomenuti nedostaci i predlozi za njihovo rešavanje. Predlog je odobren i aktivno se radi na njegovoj realizaciji, pa se očekuje da intervencije završe do marta 2020. godine. Imati Kokino i Bislim na Kumanovskom polju biser je ne samo balkanski. UNDP je uvideo potrebu za promocijom i zaštitom prirodnog bogatstva Bislimske klisure i želi je svrstati u potencijal severoistočnog planinskog regiona i razviti turizam i ruralni turizam sa akcentom na Studenu Baru i Pčinju. Edukacija za ekoturizam održala se 10. decembra u našem gradu, na kojoj je Agroconsulting Team, konsultantsko preduzeće sa višegodišnjim iskustvom u ranopovrtnoj proizvodnji i ekoturizmu, pokazalo kako poljoprivreda iz ljubavi i hobija može postati biznis. Projektna ideja za unapređenje ove naše predivne klisure je nacionalna strategija za razvoj ruralnog turizma u ovim krajevima. Postoji već 10 godina, a do sada su izgrađene pešačke i planinarske staze, trasiranje staza dužine 7 km i u toku je izgradnja prelepog vidikovca sa odmaralištima. Švajcarska agencija za razvoj je učestvovala sa 145.000 franaka koje će biti iskorišteni za sportsku opremu, kajake, planinske bicikle, staze za penjanje po karpama, mapiranje kulturnih znamenitosti, uređenje staza za ljude sa posebnim potrebama, četvorocikle, paraglajdere. Potrebno je još obratiti pažnju i na animaciju nevladinog sektora, otvoriti školu za ekstremne sportove, unaprediti lov i ribolov, postaviti zipline, viseće mostove i oživeti priče o retkim belim slepim miševima. Asfaltnu bazu koja je u blizini nismo usnimili ovaj put kako ne bi umanjili vrednost jedne legendarne izreke koja kaže: ajde, ajde, nećeš valjda živeti više od 100 godina, pa nisi ti bislimski orao. Srednje škole Goce Delčev, Pero Nakov, Nace Buđoni kao i obdanište Angel Šajče od vlade su dobili pročišćivače za vazduh. Sada imamo ukupno 27 pročišćivača u obrazovnim institucijama i oni su više nego dobrodošli. Po predlog lista na objektите koji dobile aplikacija za pročistувачи на воздух.
Po predlog listi za objekte koji su dobili aplikaciju za pročišćavanje vazduha preko Generalnog sekretarijata vlade RSM u koordinaciji sa opštinom Kumanovo, mi smo aplicirali i dobili 6 ovih pročišćivača. Oni odgovaraju ukupnoj površini ovog objekta. Ovo je pravi trenutak da ih dobijemo i nadamo se da će učenici raditi u idealnim uslovima. Bližimo se kraju ovog polugođa i apelujemo kod roditelja da se ne brinu o zdravstvenom stanju svojih učenika. Postavit ćemo ih u hodnicima gde je i najveća frekvencija učenika i nastavnika. Vreme je za jelku, smreku, koniku, srebrnu smreku, Pančićevu omoriku. Koju ćemo dobiti na trgu ove godine i kako je novogodišnju dekoraciju zamislio direktor javnog preduzeća Kumanovo parking, gospodin Šabani, saznajemo od njegove izjave. Украсување ќе биде слично као последните 3-4 години, поради тоа што Украшавање ќе biti kao i u posljednje 3-4 godine. To znači da su i ove godine finansijska sredstva toliko. 1.396.395 dinara je tačan iznos. Vi znate da drugi gradovi dodeljuju i više od toga, skoro 10 puta više, ali mi smo skromni u Kumanovu. Limitirani smo zato što je budžet opštine toliko odvojio i mi samo sprovodimo njihovu odluku. Znači ove godine bit će ukrašena naša 2 trga, bulevari 3. Makedonska udarna brigada i Oktobarska revolucija, ulica Done Božinov i 11. oktobar. Apelujemo da građani ne uništavaju ono što mi ukrasimo. Sa projektom inkluzivne pametne učionice u osnovnoj školi Krste Misirkov postavljeni su pametni ekrani u 46 učionica, a obezbeđeni su 3 guseničara za osobe sa ometenošću. Projekt je finansirala Švajcarska ambasada i Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Најстарото училиште по градба станува најсофистицирано, внесени се 46. Najstarija po izgradnji škola postaje i najsofisticiranija. Uneseni su 46 smart play uređaja i 3 guseničara, koji su mobilni zbog dece sa ometenošću kako bi se mogli kretati. Implementacija liftova nam predstoji zbog povređenih učenika kako bi se mogli popeti na 2. i 3. spratu. Ovim izlazimo iz jednokratnog šablona predavanja sa novim načinima, videoprezentacijama, što znači da preko ovog projekta nastava postaje interesantnija. I think this is really a great investment you are doing here in this school. Posebno mi je drago što se investira u opremi preko kojoj se ostvaruje socijalna inkluzija dece sa ometenošću u razvoju, jer se radi o opremi koja pomaže njihovu mobilnost i pristupnost učionicama. Socijalna inkluzija je tema na koju Švajcarska stavlja fokus i veliki akcenat. Uključenje u obrazovnom procesu za ovu decu je upravo to, inkluzija i osjećaj da mogu dostići do 2. i 3. sprata. Ова е добар пример и Министерството со новите измени на Закона за равномерен регионален развој практично. Ovo je dobar primjer i Ministarstvo za novim izmenama u Zakonu za ravnomerni regionalni razvoj praktično je uvelo forume za 8 planskih regiona i finansijskih sredstava koje dodeljuje Ministarstvo. Nadam se da, dok se ne raspušti parlament, zakon bude i donešen kako bi mogli primenjivati sljedeće godine sa sredstvima od 8 miliona eura iz ministarstva. Ovde pomažemo u projektu za 2000 učenika, 2 škole Krste Misirkov i Braća Miladinovci imaju 40 inkluzivnih učenika koji će koristiti pokretna pomagala između sportova, a budući da su ista mobilna, koristit će ih i učenici iz drugih škola. Počelo je uređenje na lokalitetu Studena voda u blizini Dobrošana. Ovo je mesto koje često koriste sportisti i rekreativci i uskoro će dobiti svoj pravi lik sa opremom koja je adekvatna za izletnička mesta. To znači da će biti parterno i hortikulturno sređen, sa mestom za odmor, dečjim kutkom, osvetljenjem i stražarskom službom. Postavit će se korpe za smeće, klupe, rekviziti za sport i rekreaciju, a bit će rekonstruirana i česma. Radi se na tome da se dobiju i prikladna parking mesta za posetitelje. Opština Kumanovo je potpisala memorandum za saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, tako da je Kumanovo postalo 37. grad u porodici zelenih gradova. Ова е еден од најсериозните проекти на кои што општината работи, ево сериозни.
Ovo je jedan od najozbiljnijih projekata i opština je u ozbiljnim pregovorima sa Evropskom bankom već duže vreme. Do sada smo dobili grant sredstava kako bi se izvršilo kompletno skeniranje javnih objekata u kakvom su trenutno stanju, a nakon toga je potrebno pripremiti kompletnu studiju za energetsku efikasnost ovih projekta i komplet projektnu dokumentaciju za izvođenje istih. Pričamo o projektu o kome se nadamo da može doživjeti realizaciju u sledeće 2 godine. Opština Kumanovo je proglasila najbolje sportiste za 2019. godinu. Manifestacija je bila u organizaciji Saveza sportova. Bio je promovisan i dokumentarni film o ženskom rukometnom klubu Kumanovo, delo autora Marijana Stoševskog. Благодарам на тие што се стетија да ме предложат за оваков јубилеј и на оваква манифестација да добијам награда. Hvala onima koji su se setili da me predlože za ovaj jubilej i ovu nagradu. Zahvaljujem svima koji su podržali ovaj predlog. I ranije sam dobijao nagrade, ali ova mi posebno znači. Te me motiviše da i u poznim godinama budem aktivan i doprinesem razvoju sporta u našem gradu. Advokat i humanitarac Hristijan Georgijevski pleni svojom duhovnošću. Ako ste iz ovog kraja, vi ga poznajete. Ako kojim slučajem niste čuli za humanitarno udruženje Krepost, niste još propustili šansu da postanete donator i tako pokažete koliko ljubite bližnjeg svog. Јас сум еден од основивачите на нашата хуманитарна организација Крепост, заедно со свештеникот Дејан Зец. Од 2015 година, некаде во октомври месец, одлучивме во интерес и развивање на духот на православието да формираме една. Ja sam jedan od osnivača humanitarne organizacije Krepos zajedno sa sveštenikom Dejanom Zecom. 2015. negde u oktobru odlučili smo da u duhu razvoja pravoslavlja formiramo jednu humanitarnu organizaciju koja će biti sastavljena od neformalnog članstva, neformalnih ljudi koji bi želeli činiti dobra dela. Organizacija je imala prekrasan odziv još od trenutka formiranja i odmah su počeli delovati u sferi humanosti ljudi iz različitih aspekata, profila i političkih ili religioznih opredeljenja. Jednom rečju, ljudi koji vole činiti dobra dela. Organizaciona struktura nam je bila u pogledu menadžiranja. To nije neka stroga forma, nego jednostavno da zapazimo red ko će vršiti određene stvari u smislu upravljanja sa donacijama. Postavili su mene za predsjednika i koordinatora, a svaki član je imao grupu humanih lica sa kojom je funkcionisao i usmeravao aktivnosti. Znači, svaki koordinator rešava kakav će biti tok akcije, ko će kupovati, ko će se brinuti o transportu, ovako smo bili celina. Jedni su bili oči, drugi ruke, treći noge, a svi zajedno jedno telo. Obično pomažemo ljudima iz Kumanova i Starog Nagoričana jer su nam lakše dostupni. Nažalost, naš skromni budžet pokriva oko 50 porodica mesečno ili na 60 dana. Ponekad kad nam preskoči novac pomažemo i u drugim gradovima. Izvinjavam se što zbog limitiranog budžeta obraćamo pažnju samo Kumanovcima. Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, mislim ovo je 4. godina kako organizujemo nekoliko humanitarnih akcija i počinjemo sa novogodišnjim paketima za decu iz ruralnih sredina, iz Bajlovca i za decu iz škole Braća Miladinovci koja se nalazi u takozvanom ciganskom Sokačetu. Saradnja sa učiteljima i vaspitačima iz ove ustanove je predivna. U susretu Badnjaka organizujemo tradicionalnu trpezu sa namirnicima koji su tipični za Badnjak. Pirinač, pasulj, sočivo, voće i povrće, a ako nam ostane nešto od prikupljenih sredstava, bit će i higijenskog materijala. Pomažemo i u organizaciji Badnjakovih povorki. Sve to u duhu pravoslavne vere i crkve, gde svi mi, Makedonci, Srbi, Grci, Romani, Rusi i drugi, prema starijem Grigorijanskom kalendaru, kako bi dočekali toržestveno Hristovo rođenje. Religija je odraz praktikovanja Boga. Ukoliko smatrate da pomažemo samo pravoslavcima, ne, nije tako. Najveći deo ide njima, međutim imamo i članove koji su muslimani i druge vere. Cilj je slaviti Boga. Nije cilj pomagati jednoj grupaciji i pored toga što nam je logo slava Bogu, mi delimo ljude na vernike i nevernike.
zato što veliki broj ljudi iz organizacije idu na liturgije i neguju pravoslavne vrednosti, ali mi smo pomagali i ljudima iz albanske, romske, bošnjačke i bilo koje druge religije. Jednostavno ljudima koji su imali potrebu da im neko pomogne. Prema rečima jednog duhovnog vođe iz Lesnovskog manastira, kada praktikujete dobro, ne postičite mrzovoljnost. Ovo znači da se pomogne ljudima koji su bolesni, nepokretni, koji su u potrazi za poslom, a ne mogu ga naći, ne i one koji su radno sposobni, a odbijaju da se zaposle. Dešavalo nam se da neke firme ponude radno mesto, recimo tako da ih mi povezujemo sa našim članovima. Imali smo nedavno akciju sa kolegom Markom da odnesemo jambolije i ćebat ljudima koji nisu mogli obezbediti sebi ogrevni materijal. Zatim akciju u selima Strnovac, Žegljane i u čitavom tom kraju mnogodetnih porodica sa jednim roditeljem i obično se trudimo, ako se radi o velikoj porodici, da ih posećujemo češće. Ja lično vodim spisak za intenzitet posete takvim porodicama. Trudimo se da skoro nikad ne osete nedostatak. Vanredne akcije su česte. Evo, na primjer, jedan je riblji restoran donirao 20 kg ribe za nekoliko porodica i to im je odmah bilo uručeno. Ima interesantan događaj. Jedna je žena, anonimno u mojim očima, otišla na pijaci jednom i pitala da li je neko član kreposti i da li poznaje hrišćana. Neko ko je odgovorio pozitivno na njeno pitanje i ona mu je dala pliko za mene. Ja sam ga otvorio i video da unutra ima 20.000 denara. Ovim se putem zahvaljujem toj ženi i pored toga što ne znam koja je. Mi obično pravimo fotografije da dokumentujemo da se sav novac stvarno potroši za svoju namenu, pošto kada pravite dobro, uvek se nađe neki zli jezik koji kaže nešto o novcu da vas obeshrabri i mi se ne pravdamo, nego imamo podsticaj i veru u staru izreku iz Svetoga pisma. Onaj koji spašava jednog, spasio je celi svet. Hvala vam što ste došli i što se zanimate za nas. Sa Anom smo popili kafu jedne noći u decembru. Način na koji Ana Denković-Antevska, koordinator Badnjakovih povorki za Kumanovo, govori o verskoj tradiciji Badnjakovih povorki je pun milosrđa i hvalospeva, tradicionalno pravoslavnih uspevanja njegove sakralnosti. Pejčinovićevo Utešenije grešnim je samo jedna od ideja za knjigu kojom se trebamo navratiti za predstojeći raspust. Dan pre Božića je Badnjak, praznik iznad svih praznika, radost hrišćana. Badnjak je posljednji i najsvečaniji dan velikog božićnog posta. U našoj zemlji, u različitim vremenskim periodima, saglasno prilikama, Badnjak se obeležavao na različite načine, ali uvek kao praznik mira, spokojstva i simbola ujedinjavanja cele porodice. Jedan od načina na koji se proslavljao je u povorci od dece koja preko radosnih pesama po ulicama i domovima nagoveštava Božić. Pokret se javlja godinama pre Drugog svetskog rata. U toku rata i nakon njegovog završetka badnjačke povorke prestaju. Međutim, u nekim mestima ipak opstaju, u Kruševu, Ohridu i Bitolju. Ovu lepu tradiciju obnavlja otac Parteniji pre jedno 10 godina, kada započinje njeno uzdignuće i dobija sve veći broj privrzanika. Deca i roditelji manjeg broja prerastaju u veće grupe, koje pune ulice i raspevano šetaju trgovima i salama, gotovo u svim našim gradovima. Udruženje Badnjakove povorke se nalazi u Skoplju, a koordinatore zadužene za organizaciju i sprovođenje božićnih aktivnosti skoro u svim gradovima Makedonije. Povorka se sastoji od dece koja nose pešteru, koja simbolizuje Vitlemsku pešteru u kojoj se rodio spasitelj sveta, koji je položen u jasle da nam čovečanstvo postane krotko, a mi budemo poučeni na pomirenje. U pešteri se obično nosila ikona od Hristovog rođenja i deca su pevale pesme nazvane kalande. U rukama su nosili zvezde koje su predstavljale zvezdu koja pokazuje put mudraca do peštere. Ranije su se nosile i makete brodića, koji su jedan od najstarijih simbola hristijanstva. Tradicionalno se i ove godine, uoči Božića, intenziviraju aktivnosti Badnjikovih povorki kojima je cilj pripremiti naš narod na dostojanstveno praznovanje Hristovog rađanja.
Jedna od najvažnijih aktivnosti udruženja, koja se praktikuje već 4. godinu za redom, je obnavljanje pravoslavnih božićnih pesama koje su se nekada pevale na ovom podneblju, a danas su ugašene, to jest postoje samo u sećanju starijih generacija. Hristos se rodi je naslov ovogodišnje kalande, odnosno božićna pesma koja potiče iz nekadašnje Smirne. Pesma iz naše pravoslavne tradicije koju su stariji izvodili na Badnjaku po podnevnim časovima. Najpre su deca rano ujutru sa pesmom Večni Bog i Deva danas išli od kuće do kuće i najavljivali Hristovo rođenje, a kasnije su opet to radili odrasli, baš sa ovom kompozicijom Hristos se rodi. Prvi predvesnici praznika su deca koledari. Oni nose vesti o Božiću. Izjutra nas bude sa pesmom i bude radost. Oni su prvi glasnici praznika. Dobra se vest nagrađuje, a za koledare nagrada su otvorena vrata, doček, radost i skromni darovi, orasi, kesteni, jabuke, kruške, smokve, suve, slive. Badnjak je noć mira, ljubavi i povezanosti, kada budni očekujemo rođenje Gospoda Isusa Hrista. To je rođendanska noć našeg Spasitelja. Zato udruženje Badnjikove povorke i ove godine u toku decembra organizuje brojne aktivnosti u kojima su uključeni deca, njihovi roditelji i drugi građani. Sa velikim ushićenjem se nosi Vitlejemska peštera koju su napravile sestre iz manastira Rajčica u povorci koja obilazi grad, a zatim ide i na prijem u opštinu iskazati svoju želju za mirne i bogougodne praznike žiteljima Kumanova. U mesecu radosti dečica su sa roditeljima izrađivala božićne zvezdice, kolačiće u formi bebe, makete za peštere, vežbali su pesmu Večni Bog, a pre svega su se družili u ljubavi i slozi slaveći Hristov dolazak. U poštovanju i podržavanju ove lepe tradicije svi su dobrodošli, pa zato udruženje Badnjakove povorke upućuje poziv da se priključi svako ko želi spodeliti ovu božićnu radost sa kojom se najavljuje Hristovo rađanje. Trideset sednica Gradskog saveta je bila maratonska i na trenutke prava konkurencija emisije Komparativ. Prvo je Miroslav Tričković govorio o negativnom prirodnom priraštaju u ruralnim sredinama, pa je gradonačelnik proceduralno prigovorio da u interesu vremena manje etničke zajednice ne trebaju mešati padeže. Nakon toga je Tričković replicirao da bi bilo bolje da savetnici Srbi iz redova SDSM-a progovore na srpskom, svom maternjem jeziku. Te smo sa zadovoljstvom čuli kako se Maksim Dimitrijevski obratio na srpskom i pokajali se što ga nikad nismo pozvali da nam bude gost. Popravljamo nepravdu u sledećoj sezoni, gradonačelniče. Da vam bude svaka ka Njegoševa. Ja vam se iskreno, najiskrenije izvinjavam i u ime ostalih savjetnika i moje imena lično i mislim da je ipak najbolje da krenemo da radimo malo produktivnije. Zahvaljujem se. Ako je istina da nas od sledeće nedelje očekuju temperature od iznad 15 stepena, onda smo nešto učinili ježu, a on svakako nije bio zadovoljan. Peripetija novog veka za pojačani artritis i još 1000 lekova za ublažavanje boli samo u vašem gradu. Zimska čarolija bez zime, praznična euforija dok nas hlade klime. Čuvaj Bože!